Irisa Singbu Ahan Maktada Govt Job Explainer Ikonon Kurumjari ngasisu mayamgi damakti yamna khawrang ngainarakpa Assam Rifle gi Recruitment 2025 ki matangda video explanation pujarakli Assam Rifle gi anauba post vacancy 2025 ki kaure hariba post vacancy gi mamingsi technical amadi tradesman hai ko 10 pass na apply to yarba job ni sida tradesman amadi trade makhal gi mayam leidi ko post e asida akhoi normal loiba 10 pass tang na ITI certificate yaudabida tha yaba post to karamano haibdu jai myam da khangan jarake aduga hariba exam si Assam Rifle gi exam sida negative marking leiti ko aduna yamna highly opportunity or job ni vacancy je 215 job vacancy ni ko do magi physical je karamba mafam da tani haibdu jai video sida explain to jarake loina mafam na chingba loina document kari kari sangani last date karam gandano age limit kamai tawi duga document gi size na chingba detail explanation myam pun to jarake ko मैम Assam Rifle की जॉब की वैकेंसी 215 ni apply तो बसी ऑनलाइन दे तो गदबनी को मागी पोस्ट से ग्रुप बी अमदी ग्रुप सी की तोंगान लेरी को इदा apply तो बसी 22 February दगी हौरे अदुगा लास्ट डेट सेना 22 March तो ओगेनी को अदुगा मागी रिक्रूटमेंट रैली तो बगी मतम सी 3rd or 4th week of April हरी को माई सिलेक्शन प्रोसेस तो बसी अहान बदा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अमदी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हाइट चेस्ट मेजरमेंट लोयर मतुंगदा फिजिकल गी लमजेन चेंगनी को सी लोयर मतुंगदा रिटर्न टेस्ट तोगनी रिटर्न टेस्ट मैम ऑफलाइन मोड तोगनी को ऑनलाइन तो रोय ऑफलाइन नि पेन पेपर मोड तोगनी रिटर्न टेस्ट को अदुबु तौरिबा एग्जाम की पैटर्न सिदा नो नेगेटिव मार्किंग को नेगेटिव मार्किंग अमफो लेति को अदुना खोइना अखंगबसिंग खोल लोयर मतुंगदा खंगदबसिंग दो दुम दाव याबगी दाव यंग याई को स्किल टेस्ट लेबा जॉब यावनी लेतब यावनी को मेडिकल टेस्ट तोगनी अदुगा मेरिट लिस्ट लेकनी को Official website assamrifle.gov.in sigi website sigi link su apply to no link su ai description da hapsaram gi ko ida मैम अखोइना form fee thiba amadi apply to bagi last day je 22nd March ne haigre aduga release na 3rd or 4th week of April 2025 sida release sin gani ko magi minimum qualifying mark an leri ko minimum qualifying mark je general EWS ku na 35% ni ko aduga SC ST OBC na 33% ni adubu minimum qualifying mark हेलबा कैंडिडेट खुदिमक सिलेक्शन फंगनी हाबदी लेते को कट ऑफ तोंगान लाकनी को मेरिट लिस्ट की दमक कट ऑफ तोंगान लाकनी अदुना मार्क से वांगी खै क्वाइदगी वांग कैंडिडेट सिंग दुनी सिलेक्शन फंगिदुजी को दो एप्लीकेशन फी सी ग्रुप सी की ओना ग्रुप सी की पोस्ट अमदी ग्रुप बी की पोस्ट लेको ग्रुप बी दे लाइजना रिलीजियस टीचर अमदी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पोस्ट की निको सिदी ₹200 निको अदुगा ग्रुप सी की पोस्ट ना रिलीजियस टीचर नतबा सिगी मथक पनगिबा पोस्टिंग जे नतबा सिंग जे ग्रुप सी दे चिंगदुनी को अदु मैम अखोई की मणिपुरी एक्सपीरियंस सिंग ना Assam Rifle की थागेन खलगदी ग्रुप सी की पोस्टिंग जिंगा तो ओरेनी को एप्लीकेशन फी सी ₹100 लोगिनी को 100 से जनरल अमदी ओबीसी कैंडिडेट सिंग गिनी को अदुबु एससी एसटी दा बिलोंग तोबा अमदी फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन सिंग दी फॉर्म फी एम फॉलो दी को नो फी इज चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन एंड यावरी को अदुगा मैम खोइना फिजिकल की सेंटर जे कायदे तोगनी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अमदी रिटर्न टेस्ट सिंग जे कायदा लोइन तोगनी हाय मतमदा सुकोवी नागालैंड सेंटर द लोइन तोगनी को अकोप डिटेल्स मैम की PDF की लिंक सु डिस्क्रिप्शन दा हपसरमगी को Assam Rifle की वेबसाइट दम चंगा दम हजिक अप्लाई तो यारामनी को अप्लाई तो बुदा मरु इबा डिटेल्स सिंग मैम चिथादनबा मैम वीडियो से लोइन फो यंगबियो को रिली असिदा मरु इन खोइना अप्लाई तो याबा से मैम सफाई एबा पोस्ट से सुबना तंगी 10 पास ना अप्लाई तो याई को 10 पास तो वे दो हायर पोस्टिंग जे लोइना मेल कैंडिडेट सिंगी ngaतनेबा मेल कैंडिडेट की को फीमेल जु याबा पोस्ट में याविसिना फार्मासिस्ट सिदा को फार्मासिस्ट सिदी फीमेल जु याई अतई लेरिबा पोस्ट में सिदी लोइना मेल कैंडिडेट सिंगी लोइन याई को फीमेल की पोस्ट मखल अमा खतनी आजी को एज लिमिट सिदा लोइन तोंगान लेजरी को अदु सिदा लेरिबा एज लिमिट सिंग से रिलैक्सेशन लोइन पीगनी को रिलैक्सेशन जे मैम SC ST की 5 years की रिलैक्सेशन पीगनी OBC की 3 years पीगनी को दो Assam Rifle पर्सनल की ओइना रिलैक्सेशन तोंगान लेगनी एक सर्विसमैन जो कैटेगरी वाइज की तोंगान लोइ लेगनी को अदु मैं एस रिलैक्सेशन जे फंगे हाबा तारगदी इसा की कैटेगरी सर्टिफिकेट अमदे लेयो मथौक तारे को एग्जाम की पैटर्न सी मैम नेगेटिव मार्किंग लेते सब्जेक्ट मरी नि इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स अमदी GS नि को 25 क्वेश्चन ngatani को क्वेश्चन ममदा 1 क्वेश्चन दा 1 मार्क केरी तोगनी को अदुबु मतम दी मैम मतम जे 2 hours की मतम पी को मतम फजन फंगे क्वेश्चन ममदा मिनिट अमम लोइन हेना फंगे को अदु मैम नेगेटिव मार्किंग लेते यामना हाईली अपॉर्चुनिटी ओरबा जॉब वैकेंसी नि को अदु मैम सी कौरिबा पोस्ट से परमानेंट पोस्ट नि को परमानेंट पोस्ट नि टेक्निकल अमदी ट्रेड्समैन की पोस्ट सी अदुगा मैम ना
apply to matungda previous year question paper singba loin honna ge have tardi textbook yearly pass pro lesson biro mayamna apply ka banda sanga T2M ha ko position view 351 the yearly pass pro phangani ko adu mayamna textbook yearly pass pro max hanju leiri ko pass pro max na kari ahen ba kanai ha matamda akoina tawriba akoina honna riba exam sing ki class note sing loina textbook na high quality PDF format ko colorful over PDF format textbook yearly pass pro selection board gadi sidagi kanab sing phangani ko job khudima ki loina phangdoini aduna mayam sigi lairibo offer si 26 tena 28 February limited period ki offer ni ko mayam na apply lai matam da apply ka panda sangbi ko apply ka panda sangaga T2M ha ko sin review aduga 12% ki maximum discount phangani ko textbook yearly pass pro laina ba links so description da hapcharam gi ko ida mayam Assam Rifle Technical Tradesman mamang da ko gibagi test series sing loina textbook ki phangmani ko English ki mock thage subject pulap ki thage mock in subject ki thage natragana mock in pulap thage have sing loina textbook ti loina phangani ko da amuktang lagi jina mayam sahi du gi laiba job vacancy mayam da gi loina yadoini ko duga document je kari ke sangi ha matam da isagi photo sangani isagi Aadhaar card duga 10 pass ki thabak ne na 10 gi mark sheet sangani ko 10 gi mark sheet sangani duga khoi gi ID proof se ID proof sigi koina khaning ba khan bi ko domicile khan gi ai residential permanent PRC dugi Aadhaar card voter ID driving license makhal myam lei ko sidigi koina apama makhan ga damni ko mogi size sing jina myam adu khoi gi category certificate AC ST OBC sigi category certificate ju changani ko mogi file size tu 50 den 80 KB fogi manung legi damni ko category certificate china aduga photo amadi mark sheet ki document sing jina 30 den 50 KB fogi manung legi damni ko loina form apply to lo kan loina choose file to form file upload to form lo yawgani ko ID je myam koin domicile thagat kera Aadhaar card thagat kera makhal myam lei ko file size na 50 den 80 KB fogi manung lei duni ko do hariba document sing asi ready de thamaga form je apply to bio ko qualification sing je myam 10 pass tang na ya ba sigi safai post ni ko duga pharmacy ji myam pharmacy ki post di 12 pass natragana degree in diploma or pharmacy ka mari lena ba diploma am ju loiba mathok tari ko aduna myam ITI ke ka amu chang da bida 10 pass tang na ya ba je safai ki post ni ko post vacancy khwai dagi si na ju ya mani ko safai jina post vacancy ujrake safai ki post vacancy 70 ni ko total ki post 215 lebi da atai post sing yeng bio myam atai post sing di vacancy ji loina wat paneba aduga si safai ki post da di vacancy 70 lebi ni ko si ki post da loin apply to biro ko si na khwai dagi highly competitive oiba myam si da ni ko si ki safai ki post da ni myam na chena rak to ji ko sida di myam trade safai ab ji icham chamba post ni na ko magi trade test to razu adi ilai ba post orani ko si di mi khudi mang na ngam ga ba post ne ba dona sida di highly competitive orani physical lamjen do oiro odagi written do oiro loina si di highly competitive oidini vacancy je si gatani ko si na khwai choi ni dona myam si je khanbiro aduga center si di aina mamang du hai kre Sukhovi Nagaland center si da loin organi ko test khudi mang si da loina chathagani amni ko physical standard ogira physical efficiency ogira loina si da loina tawgani hare aduga myam height relaxation je khoi Manipur gi na lairibu post vacancy myam si notification asing official notification de ni ko Manipur le candidate sing yona relaxation pi ko male candidate tangini sida normally height chi myam 165 cm ni height ni ko sida mo schedule tribe te belong to candidate or di 162.5 to ogini ko relaxation loira matung de ne ko si je duga chest measurement si unexpanded to 78 cm ogedamni aduga 83 expanded to minimum 5 cm gi expansion ngam gadamni ko schedule tribe na 76 ni expanded na 81 ogedamni ko do myam physical efficiency test se koi Manipur gi oina su all candidates sing gi oina male candidate ki 5 km gi race 24 minutes ki manung ngam gadamni ko female gi na 1.6 km je 8 half minute ni pan makhai da ko ngam gadamni ko si da loire do myam na apply tong no ba link so description da hapsanam ge PDF ki link so description da available holang ge ko do myam na asan refal oiro any government job exam myam sigi preparation tori bo edi myam na affordable rate ta coaching ama yauge subject myam subject khudi ma complete subject je ko affordable rate ta all subject ki course ama yaujage have candidate myam lei ko do myam hoji imaron Manipuri da takpa SSC coaching Manipuri na myam ge pujare ko
maths yaugani maths da mayamna all exam gi yadini ko maths da arithmetic su yaw cover togani duga maths da advanced maths su yaugani ko sigi jo mathakta atopa subject reasoning English amadi GK sing lo yaugani ko reasoning GK English hariba subject mayam loina live class togani ko aduga mayamna live class se yaubu nang haudre khara thengna yaure course join tawre haraga su mayam recorded video on recorded lectures loina available oini ko recorded lectures si jo mayam validity je mayam gi damak offer pitho bani lifetime validity pire ko lifetime gi validity pire amuk tang yaw gi bsena mayam adum yeng haje yeng bi haro doini ko ado khoina toriba class ki class note PDF ta loin pigani ko syllabus loina mata exam sing gi mamang da matam sana loin cover togani aduga khoina toriba class ki video se download toroga thamge have su loina yagani ko aduga toriba class se mayam subject ki separate faculties to loina fangani ko aduga mayam na ngainariba SSC gi exam sing CGL logira exam matam loin thoe ko CPO CHSL selection post phase 13 MTS ki exam aduga Delhi police ki exam ju ko Delhi police constable ki exam lakadriba exam 2025 ta lakadriba exam mayam se si sing ki combine oiba complete course ni ko one course for all exam na thon mani ariba course se mayam yongwi ning batar gadi mayam video sida uriba WhatsApp number sida contact to biro ko ade mayam subject sing asi loina PDF format loin pi dini ko adu mayam akhona class to duise mayam na demo lectures khara yingning ba yorom gani ko demo lectures sing yenge haba tar gadi mayam na SSC coaching Manipuri hariba YouTube channel se dum search to biro ahan madum thora ani ko sigi channel sida mayam na video sing changaga playlist ta changaga video sing lecture video sing khara yengba phangani ko adu yenga matungda classing ji isa da nungai apen pen da phawrba isana pama matungda si pijariba WhatsApp number 8787625527 hariba WhatsApp number sida chat to biro ko aduga course ki in detail mayam loina hajirage ade mayam anoba job vacancy lak matam da mayam da matam chana video sing ai fanganjage ngasi nadi ngasi Assam rifle gi technical amadi tradesman negative marking litaba job se si explanation ji ga loina na ai video se matang se tension jarage mayam bo amuka hana khurumjari thank you